Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ebusuafo Ohene David na okase na ode ensem bi atodwa ne nsem okan na ne se o ka kire Ganafo the reason why ntia omanpanyi dada John Dramani Mahama esanso ebeye opese obeye president and I said the reasons why ntia osanso aba Ohene David trese de edikan omanpanyi dada John Dramani Mahama kotene fie no wa hwe hu se ono okase wa renam na akadompe no san na yenam na wa re na akadompe enam ni bi wo no wehu nti obewia sika ni yie na East Legon na dan osisi man ba na obeto aso afenso obese ne homa semema biscuit na yedi ko school ya kowe no yedi ye tea no fa na semema eno sanu nya tuwa etumi twa time ni na dibi ye tea na dibi ye soakings semema omalpende da John Dramani Mahama se obese ne homa because on ze Ghana hasika wa ha tinya do bejeja no ho ne second coming no na second coming bia so ya de ehu nti Ohene David se Ghana for yesterday na busuafo me ka sente ne things mo Ohene David na kasa e de etudwa ebetimi akọ back ena me copy of fire me of fire the nation uncle ni video bi a oye 2022 na oka say mo amukotwa belt a mo ni no monkonko question Abraham Bemoshe before be hye ne dwumadi ase no sa no oka na owie no say and then the message time na aban bi betina so a won say aban no wo mo ka more fire na mo ye say nyina say ya no mo ye say edane pe o mo say hey sa ne message na me ko copy so no fire she blue bi sa and wa tire ni mo hwe fom ye ko back say see ye betumi akohu videos a ye kasa no mo bo modene ba ye na mo ma ye more vim afedi edurani mo na ye question nipa bi say John Mahama nanum ono declare say 4 years into me mane yen bibia ma yenti no ohia fie nwotwe say aka of 4 years untumi nko 8 years ebasa wadi awie enti wo ba no be den John Dramani Mahama ba opese oba no eye two things sana nka akwanya wo a metimi awia ma opa na manwia akufu ado a kire mi nyansa ma hu say sa akwanya o Ganafo de opa awia oman ni nyina obi anka hwe ana say do you think say obetumi aba beka say afi de mennu me homa anya de enti no acha opa na me de ba kwan me fa so me bu oman no ma mu ni ye afi na me pese me bu ni ye wa mu ni ye dia oman ye ntimi fa ni agro untumi fa me o medane no chacha otu na anye ye akire no there be one time you fail you go somebody who has the no aba. Enti sa John Dramani Mahama beba two things involved men no me ho pa se me nya akwanya no manwia enkofu ya be kire me se na ewia ti sa dia mebọ mmọden a ti woni oba ti ho na montam ti ye wa nim se kwan ni pa na fa so ye okoye no anya de wa pam no na ode nnede ne akoto ida se wa ntimi anwie oye oba no aba be jonkulaize o deku afaya wo ha no man komo ho e betumi a discuss e wo TikTok on pa cha onti ya ma mente on kan why me wie mi program ni sisi a enti munti asema me ka kire no freedom fighters wo hu first na ya anka se ye de ho no until say afede ye adwuma kwa anim ne say baby ya bo adwuma duru nie ye mu nipa ba ko pe kasa ososene Kevin Taylor adentia ye nyina ban bi afa ye kro ya ye sha ase NPP fo dwa ye besi ne eneme no ka se NDC fo so ne ye to adwanwoma so ye sha ase NDC fo na ka se no NDC fo wo mu nyina ye NDC fo ti NPP fo dwa ye se ye NDC fo afa de ye sha ase busa important questions wo no opposition party no person san ba mu bi ye busa ne question ba ko pom say mo ye NPP jandams freedom fighters yabre wo fire o yabre minua yabre na nyamu na nra mo se NDC fo ampa so NDC fo bagitum Ohene omaka mu NDC fo kwa mamu fie o ma da NDC nye pa enye Ghana fo party NDC nye Ghana fo
are Cote d'Ivoire for ana to makasa mo fi mo da monye modwuma mo bojima papa and yes yo Jama na sa wo ka se 4 years ntimi so wo ba be de na wo kra wo ba de na afedie me nuanom asantefo mo akira me ehu se enso no kokoba na sunu dede ba afedie kan ne tete se ne nanke wadwen bi se emsem papa mu mo hu ntafo se ebia se ni ade no na no aba ye tu ye mo akira me hu pa se sa asantefo ma ye ready se mo pe change esan say ye hwe the margin na eda me ne papa intem ye hwe ye bakuma se aba ye to ye ne se ne musi to ma bade ma NDC na edin ka me bom abaso ma damase na ma ceremony twato ne se kan no mo ye ya se mu a me fa se bia na munya ntema se enhu ne papa bia metimi aye no mesere se de nka momfa ma adwen ne makoma nyina ma me enka me second ka me ya me be no momwa me na munye sei na munye sei na me so metumi aboa ama bibi sei aba da bi o Kevin tell di asantefo na tem Kevin di asantefo na tem adenya an wo monto aba ma me o mon support me why asantefo itimi to aba ma 2020 kwana kohwe nipa to aba ma NDC e wo asantemam na uwi akwa kohwe yonko achi say on my media asantefo no moto aba ma the other time no nanka o ka say ye ba ye no ye koto aba no nanka the whole Ashanti region no nanka omu nyina ye koye no NPP 0 NDC ye hwan million na to ye onya ye gbemi fun onya ye gbemi Joma Hama e ka se ma kire wo Ghana nya nkwan dia ote Ghana nya ntafo dia ote eya adwenkyere sama nti sa de na se obia wo ne will baby odwan pe na odi ne fufuo bo nipa ni decide so obeto ama CPP obekura ho no ma okwa aba no onkonkotu na odi team omomo ho nyina wo se mepe omomo ha nyina no wa se ballot paper no ono so be kan kire nsen enti ye nkyerɛkyerɛ wanya abotre na wo kan bibi kire nipa no convince nipa no ma ne hu ne enti e se oto aba ma wo na mbom ye nkonkodi nipa natem meanwhile baby awudi o matem a na wasoma Kevin Taylor say kodi asantefo natem no ye to about the last elections 2020 no wunya vote bebre efiri ho ma okura hu say oh yes it is very encouraging and no na ehye mu nkran say da bia oh and say and da so say da achen bi no ye benya nipa ma still na on beto aba ma ye na adenti afedi wasoma nipa say oni asantefo natem ba oba ya wodi atem no wo ye boniayefo me ka kira asantefo akanfo John Mahama o ye boniaye ni on appreciate bibia Joma Hama no. We a boniaye for Joma Hama, we a boniaye ni papa. When he's suddenly asantefo ye nyina, abaya toma wo asantememu nyina no. Wasia, aya hemfo na to ye. Na mo so da mbetante mo san na asantefo de na omuti sei. Omuti sei no, ye kan nipa omu ye tribalistic ya. Mba cha obeka ja nwonafo ho. Omo ye very very tribalistic na omo no politics dignity amana dan aboa mbache ye beka ya anwafo ho kosoga kopesisia kon akore the number of people omoto abama NPP na hwe omoto ma NDC adenti amutumi to din say ye obabi o ye frɛ o me stronghold munni munyansa ka